Ia ua tuanaʻi atu le failogāina o le aso maliu, ia le gata foi lea o le aso silisili atu ona tāua i le olaga o Persiano uma i luga o le fogaʻeleʻele. Ina ua toe tu mai le whaaola ma manu mālō i le tui al maliu ma le oti. Lea u whaapea ona auina mai ai ona tātou mauai le whaamoe le lei e tu sai ma o onga whaakesiano o tātou maua. Pe a ipu le nei o langa, ono winga. Lo yes whaamoe le lei a roa pea lava le nei o langa le taimi tātou te maua ai whaamianga le ola whaabau. Pe a ipu le nei o langa. Mua ona o whaatalo whatu le pa ia manu le atunu. O whea lava le panoa lo e alala mai ai, tonu i o tatu atunu i sa moa tutu o tasi po tonu foi. O le territory Amerika Samoa, o whea le atunu, o whea le panoa, o whea le cardinal direction o laulangi o lo e alala mai ai. O te whaatalo whatu ia te o tou, tu ina tu whoni ma lo ma te whaatai. A ua e tātou maua whaatasi le lo o toso i fuan malolo ina lei mo lo nei ola martino malos. Ona o le whaatasi mai o le tātou o mawhare langi lo tātou tua sinsili ese. I le taua veina pe o tātou nono tanga. Te talo o tātou nono tanga lo mea lo puntia ino tātou. Fia ma le rari luma. Ia e whapea ona whawhiawhia ina umai tātou. Ma alualo i luma ma tamu whai leo langa manuia lava o tangata ia masiona ainga. O te whaatalo whapito atu i whio i o le atua i au whalpenga ma whaiwhe au. Taulangi fo i o nuu mana whanga SS. O whata whai taulanga e whia. O lo te tono le atunu po ta apisono o fo i atunu i whafo. I le taua veina fo i o le tala lei. Ina i whapea na lato. Una ia i pere tu langa o le tu langa whale anganga. Ina i whapea na so swani pea i o ta i tangata o le atunu. Ina ia umai e whaamata whanwhananga i taimi o whanoanoanga. Mapusanga i le ti ngā le tūlanga o le sosani o no tio tūlanga o tamau ainga. Po le a lava le mea uwha o loo mna o mia i tātou. Ai ei a wala whai o na sosani mai ai le ngangpa i e tātou e mea whamata whananga. Ma a wala musu e i tātou e fo i e nei whawhi tāuti. O le nei aso, ia, o le iai foi nai tūlanga foi sa le petia i foi le mahalo si o le tino le aso anafi. Ia o leo toa mo se avanoa o le aso lua nei, le ala o lua spulua minute e te ai le tolu i le aso lua on Tuesday, i le aso fitu o perila, i le tausanga nei lua afe lua spuluma leono. O le nei podcast as down to ina tuana nafi a peta iani. Ia antalawai ono nisi fo io. O tūlanga sa le malo fina tupu mai. Whaapea ono whātostoso loi nai. Ai, o ka tamta upu nei aso, bits and pieces of current affairs from everywhere. E lau tu ina atu. Mea mua. Pa iai le nganga lava fia le mata nafi. A o whailoa i le tūmālo whasa le anga numero 2. Ma le whionga le palimia ma le kapeneta. E ese le mata ngō fie. I le whaalongo atu li sa whaalo whaapa tolo loi. Ia tūlanga fo i o
o nei mea na tupu mai ma o tā ua fo i le whamasinonga. E lau le tau tala tere la le tūlanga fo i a i la tōu, e moisero la tō tai po o ta ua fo le ta mao le tū mālo. O lo ia tunu i fafo po Oscaria fa persa i lingo se eleni ina ia fa peona fa ona fa oina le tū leo le vea o le mālo i le whamasinonga talu ai lava le i bawosa le i whatanga ina ona matala atu fo ia tūlanga fo i o le tupel keti mo si o la to i tū mālo. E peita i ane i le anganga o le ali mau e le tū mālo. Wa peo na whai sota inga mo le fionga le palimia. Ia le fionga ia la ulian malia toa. Forces Smith. Ia ua wha peo na nofo sa unia i lato la so nafi matau no uifo roa ia le i whainga malanga whaasale le anga numero lua. Ma o se whilo inga ese le matango fie. Sa o i loa la vai au sa i lea ngango le. Pepe no vai atu whātua ma vai atu le aso toi tu ma le aso le whaidonga le aso maliu. Le whaola ma nono toi tu mai. O le anganga la lea sa mai le weekend leo whaso solo mai to tonu o le nei whilo inga. Mena o loe au. Sa whilo inga lava e la fionga le pānia i le tu malo. Sa ua ia le toa tele o le tu malo. Le ngata i ta maali im whaila unga tupu mai o le tu malo. Sa whaatasi ai le au la wasina sina. I whaitua matausi o ali im whaipule. Ali ma whaila unga o le tu malo. Ya, mai se foi o na wain le au talavou. Ya manisio whana witi. O le aso nafi. These kids will grow up and remember that day and will be part of their history in days to come. So for them, it's a historical day. O se aso o la tu siepe lo to mavo fau se ala pastor Peter. O tele tae tele ni isi tu langa Paul mea sa whalonga tu whawhelo inga le pāle mia. Ai whapea ona tali i ai o se tasi o tūtoa o le whainga malanga. Se tu lou lawa o ngalo i tau le swafa. O si whaina unga lea. Le mana e fo yo lana tali atu. A o le taimi lava na o ailana lana whetalainga po lana saunoanga. Te ua mata o na saule tu langa leo le whato e senga. Ona o se vea sa whai e seisi. Seisi ta maali i o le tu maalo ni tu langa fo yo upu sa lafo ma whaleanga i le tamali anga o le pāle mia ma le kapeneta ma le maalo. Sa whafo se i lava ona whalava le saunoanga al pāle mia. A wa ia si la fili nei. Ona nei whatasinga e deo se mea to e taea ma iai o toa i tu a polim. Ai whatasinga lea. Ina i whapea ona lato tal noa. Whai pei ona tu unga tala sa whai mua. Ina i a ho mai. Ina i whapea ona whai atu langa o mai maua i lato. Whamanianga pe ona maua uma telo i tu malo. Le plo keti lea o le miliona tala. A lea ua whamae a lea tu langa. Le matango fio lea. O le aso. Ma e le ai lava nisi upu sa wa ai aloa. Ia ufa lava le whetalainga fo i a le sa whai. Masui o le tu malo. Nia e alo lo i tu langa o le palo longa wha o le atinu. Ona tātou mā faula ia i
I le so'onga mainga o le vaiaso i le whamanatuina o le maliu ma le tuetu o le whaola. O le lana toi polo inga nei mea o te tuina ate atu i lana whetalainga le tuina atu i lana o so. Ma o te tuina atu e fo and I give thee a new command. Love one another. A fasa moina ele tuspa ia. Ia o tō whealfan, a tātou whasa moina le upu. Ia lofa le tasi. Le aiso na se senga. Ai o le upu wha mawhaina, o le lofa. Na o aia le fusio le lofa, o le nei whailoa inga. I le wā o le pāre mia, o le kapeneta, mai tu malo. Ona whatau nuina, o malawa leo tūlanga pei ona iai. Le whamanianga o le tainia, o le fono whaavai o le tu malo, male malo, ia pepa te tau ona, ia documents tau ona whatau nuina, matuina atu lo le lato se leni, le af, 1.8 na, kasi milioma Barcela ua whetala, o le, awhia le se leni, e sosoani ai, ia ina mai o whanau ia o onga, le amatanga o tau sanga, leo whatoa mawala lato, se leni lea, ngana mo tulanga o onga. Ia a lesi, me te toia, ia mea la tona mole, whalorina i numale i tumaro le fina ngalo i lato. Me lea, tato te sit whatasi e le whaftai. Ona, le anganga sa maua, sa whalongolongo i le tautaia e na po a whaise ta whaatanoanga, a le tautaia e le tō wha, le vai malai a asiata, ma sunga ia le ia taua, ma le presidente o le fon whaavai le tumaro. Da matango fie me uma masa ia mo i mauina. Ina ua lato to e foi. Sa iai le anganga o le loto maulalo. Sa iai le anganga o le fia. Sa iai le loi mata malingi. E le ngata se loi mata malingi le whanono. Ai o le fia. E le whapia fia no ua maua tupe. Ai o le fia. I le whaingo fia o le lea o le mala malama o le whetufaa i le lei i le vao tai o le tu malo ma le malo. Tuna atu loa le iai le whamanianga. Lea tau se leni e pei o na maua e isi tu malo e 5 sefulu le atu. Vi ie le li natu lang. E nisi mena tupu le aso. I le lang. I le aso. I le weekend le Atau lio la sumumua tu sana o la solulu, aso lua, stofi, aso tolu. Na masalo o to fa fo ia i mo se taimi mua o fa pea o fa tama ia e se miso ale vanga au te o les Iran Republic Card Corporation na ia po vain fa pitoa le Iran le amia Iran ia se va le tau America le tu ainga foi le o le F-15 F-15 Echo o se va le tau o fai fusi leva na ia lungo ona whaongale nei wha ia masa e to lua so it's a 2-seater pilot jet o le tangata le paila ki sa o ala to o na te whafuea le lele ma read lyric gas me ono sa wai e pulu ma miso me tu na whapena
Yeah, man, in Malaysia, tangata ka o WSO, o le Weapons Specialist Officer. O ia la le tio whapitoa na ia mo pa upenga rofa upenga i ngā ele le wālele. E iai missiles air-to-air pia whaiwheta o inga le wā o lisi jet, o i lisi wālele, or air-to-surface pia o ia responsible for i mo le whata ma ia oni targets o i whonga ele. Yeah. O ia foia lana matawhai oi responsible mo le takeling whaangaina kai me whako ulu i pomu ia lo whelelei ma le wālele. Ono no winga. E to o lua lala i le taimina ua ai ua vai atu ua le aise me mawhai ua po wheme na ngā hit ai e le miso i le wālele. Po se apa au, po se afi, po se tūlanga whapena ua le mawhaina to e lele. O na whaapea o me i check whaangale parachute ua whelelei ese maila o mai tonu o la uno whanga i tonu le wālele. A u whaapea loa na whaanga parachute e ui whaila ua i lalo lunga le whangai ele. O mea la whapene au ni tupu. A olanga land ia. E lai me fu wo vava ma mau lava. O vava ma mau lava ne to uluia li nei to olua. O le mea la sa iai. Mo se taimi mua lava. I te tono o le whewesia inga te tele ma ua iloa le Republican card a Iran. Le mele o tupu sa whaapea o na lato wina loa se vai ngā autele ina i sueina i lato i la ua. O le mela na o iai, na ua e tusa tos furono i tu la. Ai whaapea o na rescue pe ua whaapea o na maua se tasi o li. O le vevale le paidaki. Ma u whaapea o na whaolaina o ia ma o te whaafo. A o leisi, no iai manuanga o te le mai loa pena manua mai lunga o le taimina la vea ile. Ai le vaale le biso, pena la vea i se taiminga land ai, wa tele tangata manu nuku. Pe a saua mai lunga le parachute, ai le saolau landing, pe se foli meke land ai. Ia whape nare tūlanga o iai. Tūlanga whaingata o siau experience me nei wa sa ilo e me ka ole operation e ka ole trap o le tactical rescue of air personnel e a o fo ia mai fai ma to training I ma fai ia tūlanga umala fo ina ia fa pena tupus me fa pe a deploy ma to e fa pe ai ona ma to fa nga ina fo le ma na mo tūlanga me fa pe e ka waila trap tactical rescue of air personnel. No, it's just a lava by luck or whatever. Ole officer le ole ka ole WSO or weapons specialist officer o si alila le sa faisi umi o tausu mai mo se taimi mua foi lea I le tala fasalo pito le larangi ai mai se tono Amerika na masii umai le tele o fua lele ma ese me o uma sa ia tuinga valele sa whaonga na whaonga fo isi va cargo planes ia le C5 o C17 o ke le mai lo tonu po filme sa ku I ko kongu helicopter waka laifu I helicopter na ave parts I ko kongu mo se taimi mua le o whai ai e se vanga au se tūlanga whapea na watu le I te tonu ona
lele rodi o le vaa lea alu land o se lunga kasi foi le lungo le kuafa. La u fa four parts o le helicopter koi fa pipi. O ama ele le helicopter ele wa ele ma fai anga luakua. Ona land pe fa pe pepe fa o pe lungo le me o lo iel tangata o lo fia fa sawin. O le mela na sa yai. Stemi mo fo le na sa o fa nga i le tu lang. Le ngata i lea. O fa nga fo ia le ia elite units for o le joint special operation units Pauli melo te lo o le Delta Force o le Navy SEAL ma le Green Berets ma le Ranger o ina tau ia le sa whatanuina tu langa leo sa ko kere ele ita una mai lea fo inga ai over to numar se lauta ngata sa la to o special units ia sa fa pen fa ngai ai o le tala sili ona fia e matau dia o tangata nei e pai lake ma just tangata lele tu lama fa pai nate e carry la tone ka o CSEL o le it's a device o le device lea e kai pe se le kio it's for combat survival evader locator lo no winga por kai mina vai ke la verba lele ai pa u se wai lalo pala o le mea la lea su e ai oia all you have to do is turn it on come for your contact e kai pe ata to telefoni ne vai taimi e maka uri fole locator ai fa ko se si fole le ke alo su so le fa mega ke e fa pe i se fa ku i follow location lunga ia ngai ka ngola ia monitor lo i lo ke phone ia nga also mela ia ka mai error hole ka ko me la lo fa tali mal e tai fa pe na la o le se senga o le kai mi ko if he turns on his langa CSEL langa locator o le metu o le la foi o le kai mi turn on ai fa o lo foi e fili me lo ya o lo no inga ya o fai lola who can get there first a le me le sa wa ai atu mo fa lo sa ta pe la vale le locator asi WSO or the weapons specialist officer ai o le taimi lavan wa mamao e se ama i pe fia se fulu maila lana alu foi matauli foi o le foi manu o le lia i lungo se maua lungo wa mati ti o lo iai lo baba ai solo nga ia baba ai atu na an power turn on langa signal and then he said if I pele o langa tala God is good ngale God is good ko ka pe lo alan me utu bring kai minga o lung makaulia helicopter ia sa vakoe le sa o atu mala nga ko lo fa pipi ia ai le lo helicopter na o lo na fa pe ona se feina fa sa wi na ile le li o le se li le na mo le sa le pailaki e na sa le li o maloku lunga langa sign ke le ngam fa le mai fa mai Jesus walked before me all the way all the time ila fianga o le fa ilonga ina o le toi tu le maliu mal toi tu o fa o le sa tau ave fo i nei tangata e nei alii a fita i o latou loto le mea when all else fails ngā le kasi lava lea le whātuatuanga o nei mea o le tuina atu lea i le atua mo se whaolatanga
mas whaamaaawhenga, mase awala he whaapea ona sefe ailau le soifua, lona soifua. Le tasi nā tūlanga mtautia o le nei wiki ena na te atu nei o le tue tū. O waalele ia sa avatu ele malo, le sa fele le ia heli ave helikopta maisi me ia yo, lal me na whaia. Le planninga ngā le kukua I lalo uma ua mawari o le whelei ese mai mataulia laua mata ona mua mai ia le whii ia Iraq, ia le Republican Carter Iraq. Ai so se me equipment o waalele ia sa le sa whaongaina e atu ai to enter the enemy territory. Destroy uma. A whaali mai, ua muki pāpomu ke waku, ua ngā au pe inga mai muki ngā ua mea fōlele. Le ka lepe uma, ele tatau ono bawas ele fili a ko equipment me ngai, wa amolo. Ono whaapera na mwhai na lato o mwhai ia. So sraisus ang tau whai e pio dai ia lato o pia. O le mena sa mau ang. O le taimi mua foi lea ua whao ngai, mo meo kama e helikopta la iti. E masani e tanga, o te masani no vai whao ngai e vai ngā awa peritan ia yaso ia I training. A le e tau o leo vai ako tau o le MH-6. Me ka vai helikopta le masalo pe ka o ongo ka ngā kai le pasese ese mai le pailake. Koe ngā helikopta la ngā le ngā waku kongo o isi wa akikele ia. Ba tele la na leo toi whaatama ia. Ai toi whaafo I ma helikopta la kōl me ngā wai. Ono helikopta franga na o atu se o te lola pe ngā land helikopta po le mea ngā waku po. Because it depends I lunga le mea sa ieli tangata. A whai se maunga fo ili le ise. Ia ngā kuli whapepe le helikopta kongi lalo le maia. Pe a whai ola vea se isi e mwhainaru tangata lalo so soan iai. Ma hoist back up I kongo helicopter. Ia pe so soani fo ia o le alama. Ai o le ungo nei me o whapea ona whai unga se ungo le lei. Ia o tala Presidente America, President Trump, ia le atua, ia I le atua I mea uma. O sina fia le atua le anganga o nei meo lo tupu nei ina ia maua se to file muri la lang. Ia me la kolma tofu lau tangata ia malana ia whai tau malana whaupunga e ona whai iai. O leisi meo lo tupu nei le la langi ia o nao pe ona la vea I foi o si o tātou atunu. O le pengi singi a tātou po le casing nei Amerika or petrol New Zealand ma Australia o whai foi si taumata. Ai I lau vai ai. Salo lo toi mamau. Ai kakau anko e sau ai lalo le tau o le pengsing po le cas. O le kaimi muli le ola ko upo ngira o kawale. Wa fo I wa whakala ai le kālone. Yeah, excuse me, wa ngale kai ka fo ia le for the translation o le lika nga I le kālone pe fia lika ma wa le kālone. Ai sa wa ai inisio tanang fo ia tangata o media. E kai pe koi kiki a se fulu ka la pe a ilikupe Amerika pe a ia foi I tūranga lelo ia le lika pe fie lika mawal kālonge ai ka mai whamai pe se fulu anga fulu lua ka la Amerika. I le kālonge pe oka. Ia, pe lea la pe foi le
e tau o iai mako nge i Amerika nge i utama le vape o ka le mo whakala e ata fōfō atu la mele lo i ngele le pengisingi i Samoa. Whai lawa si tamata. Ai o le mesilian tau i lawa vai atu e leo toi ma mao lawa ai tau ona toi saudo i lalo le pengisingi e iai le mea sa whai e Saudi Arabia tonu le Red Sea e le port ngā wa Port Borneo wa ka kasi uma ia ele sau for the oil ai fo ia a Saudi Arabia e tusa mai ma le 5 milionga barrel le aso e kasi anu e sebe i ngā ma ka ulia foi o le vai nuu lea po o le straight lea Hormuz lea wa free lava ai le o longa na free kele e ono lo iai lava ia le fili ma lato au penga fai ona tu ia pele i tūle na i la komiso tu lawa pe iso se va o loe go through ai o le tūlanga na lo iai o lono winga leo wa makan ko South wa ui fafo ia lono winga wa mata fo i ona to e fo i me sa tau ona iai i ni tau wha kau mo fie mai fo i la i o pensingi petrol o le casting i Amerika i longa ta win o le mea lava lea le soau lo iai ni me o te tupu tono Cuba iwa se 40% o tangata Cuba wa alu lato fatu i ese i le malo Cuba ma tau lia fo o le malo Cuba o le puppet lea al malo Lucia ai ua tukla fo ina Lucia kalu ai lea wa pese iyo isa fa mo ia Cuba lako soau lua o Lucia ma Venezuela ai tanga i fo o le isa Venezuela la toa o le oktoe o pule ai Amerika ma faso soa ma le President Folo e nei a Venezuela le fainga o le cut off uma le soau anga i Cuba o Cuba mo la to lo mamlama le na le iwa spulu mai le va o Cuba ma United States o le mena lo o le mena sa apo me ya Lucia ya Cuba wa pese i po le ase me la to te ma fina ngalo fo ile le pa o inse fevesia inga mo le ngai skeki pe o i le sa fa mo mai e fai bola to main headquarters fo ile le pe stu langa fa pena ya to mana tu me na tu puta sana e favor sa la won suma lua ile me na sa ko kiki lava ia se tau tele na ko kiki a par kai minga va Lucia ma Belika i Cuba ina ua makanga la mai e Lucia la ko nuclear e Cuba ai tu ma losi na president leo Kennedy le satanga tavaleina ma fai mai o le kaini mi lava o male pe install ise nuclear weapon i Congo Cuba o le taimi folinga o le a sofa ia i America Cuba la mina tu fai lava ia le ko ia se menga kupu wa ya ka uri fo le kawale ka ole o le Cold War ia po le tau o le malulu ke le fa le upu ale se me tupu no le tulanga la na menga dangerous ai kele ia Cuba al mele o ia nei o matua mana nga o kan ka Cuba ko a makainga ia le vame le leisa ia Cuba ma Amerika a o le i turn communist i Cuba in the 1950s le o desa ule mai ko inga leo Fidel Castro mala i o malio na ia la kulonga uso ai pole akali e la longa uso leo no foi nei o le mea leo iai nei fai mai o le po o le ai se me o lai le afi o le mele sa fa moe anga ia Cuba o le sua ule a mai Lucia ma Venezuela
Alela wale ngise mea. Mo I lātou, leo ngā tupulanga lea mātou na whiolo I fui sā moi ia vai taimi. Mai le 5 le 11 ia makua ako. Masangi kere ka ko me le pongi sa a ko le nuwa me tono ndava na le lo tupu nei kiupo. Nga le pau ale me le ka mo ai se le kisi. O me te tono Havana le a fo le capital o kiupo. O lo mo ai sina a o le vena amata lawa amata ona fausia sainga. Le solar system nga le ka wola ingai mo li ia le ta wola inai mo li le o le solar ma ngai ia o le mato fale le mate ia nei po le ale malu lui fe ka ki lungo le ia le heater pe ki le la fo mai fo ia so vela ki lungo le malu ai akele ma ko pili le pili ala fa ngau ko na le los fulo ta la nga fo ye tilo le le solar it's good ai fo lona tu langa le ia kia yo kile ka mo fi pula mo dia le o solar le lo alu solar a te lo a le ana fa yo te lo la manuia la batulanga umo e fa pena ona ia a kiupa ta sile tu no o ma kwa ilonga na fa le ton le ngate a kiupa tele inicio o atu no o fa pe ona fa le ton wai ile affected soa lona lua o leisi me o te fita no atu ai o le NATO taimi nei ua faia si fefeu o le mea lo iai te le ia atu no o le NATO ile fia ia President Trump ai fo ia tu no lawa de ko maka ngia tu fa ya lisila to fono tanga le nga fai ka wa ko ai President or Prime Minister Orban o Hungary le kai o nga mangu ma lola ko ai kause kaua fa sanga ya Rusia pe ale ai United States fa mai le si kai yo rinopo o halikia yo o ngofon fa malau mai le fa ingol fa valele a kumu mai le atu Europa fa malau mai la ko tank fa malau mai mea my we can stand war and we can win the war we can stand against Russia yeah sa le fie ia le pale mia le o Hungary le fie fo ia le si tai o I to inga fa upunga I so lo fe tawa ia ai ku ia fa po ala to ai mo le taimi nei e le o tūlanga mai se NATO I se tūlanga ma losi e ono vei lato maintan ma se tino ma losi fe te e ai ia Lucia e se kai se kau e au normal so soani Amerika o le mela na leo lo ia po I le tūlanga ia wo ke o fa longa ku o ka mai ma Australia le against for ia Amerika I le tau le lo fai nei io sa le ai sa mona ke mo fa longa atu ia wo ka mai foi ma Australia a ke le ma lo ia le fa mai Trump ia I fo le va ko swao now the hard part is done o I fo la ia va ko swao o le tau le nei tele me lo tu poi tele a fiang ia ta ia mastangata o se veteran
e pau lava le mea au te e alu sao ai lo mafofau o i lātou o lo whaatinoina nei tūlang whapene o ta whaotaua i fita o le māloa i le vaenga au o le Army, o le United States Marine Corps, United States Navy, United States Air Force, Coast Guard, uma lava ia agency lo involve ai. E pau lava mea ia o te pole ia ina ia mawar saunga le mo marto file mutu. E te e fo i mai e rato ainga. Mo se tala fia i le mea le whaasau ina leo o painake ia sa whanga i lalo i kongo Iran. Sa ina i manu anga fui ia ono nisi o tūrang ai le i ai se soi fuan wha mai mawin. O wha pēr ona to e fo uma mai alwa ngā au Amerika. E noma seisi sa wha pēr on wha mai mawin no soi fua or lost their life in that operation. Ole se tala fi nei tia. Ai mo tātou i sa moa. Palango pēr matamu whai na ia whaamarosia ia tūlanga fōi o le tatu economy. Le ua umo na tautalangia le malo le awala e whai ai ona for us to become self-reliant, be self-reliant to depend on our own crop. E lea tatau ia Samoa ona iei mele o le fia ai. Ai se a, oa lo ke le whanua malau ele e whaatoa e whai ai lava a tātou mea tuto mo le taimi mo tau mafa, tu langa o mafa pēnā. O te tuinatu nei mea whaamole ai se tō whaalongo mai, please love, like, share and subscribe in kakoplo kalama. Ina ia whaapea ona whaalwalu ai pe iluma. Salo la sotae au la tuinatu ai sisi update fo inisi fo mea ia lo vai atu lo tupu mai pea ili nei tu o le hemisphere. O te lea mea o te tuinatu is military related. It's I said something happened or occur in the northern hemisphere. There le tule mai i Amerika fasolo mai Europa. O pese o tele taimi le mo tele tātou ni whamtalanga o mea lo tupu i le neitu o le kelope o le mena te tuina toi whapena. This is Ene or host of the Island and Iron, a veteran state. Soy for Manuia and Semper Fidelis.